ufa pina monate motle. Yes, I know. In a lipina kinenke bapalla ngwana ya hlompang motswadi wa hae. In a lipina kinenke bapalla ngwana ya hlompang ya tsebang hore tlhompho ke eng. Ke kopa tshwarelo ho menahane mo mamedi ke ile ka fumana hore pizza tsa ka kwano ke di fapantse. Pizza tsa ka ke di fapantse ha di tsamaye hantle. Ya ba pinena e kwala lentswe la ka ntshwarele. Morethetho o ile wa tsamaya ka nna, morethetho o ile wa baleha ka nna kgetlo la pele. Morethetho o etsa tjena ho nna lenanong la Makgulong A Matala. Moya wa ka o ile wa nkuwa ke maikutlo. E 29 metsotso ka mora hora ya borobonga ha wa senyeha letho. Re tswela pele. Momamedi lengolo leo ke lokelang ho balla lona ke lengolo la momamedi. Me momamedi ya re ngolletseng lengolo lena o ngotse ka mora hoba ha rutlwe le Ntate Moruti Maine. Monarchy the big mic, monarchy the big mic. Allah, are amen, 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 amen. E 30 metsotso ka morao hora ya borobong kgotso. E re ko balle lengolo. Dumela Ntate Motaung moho le Moruti Maine. Ona le beke eo ke ileng ka le mamela ka yona. Me bekeng eo ke ne ke le lapeng. Le ile la bua ka ntho e ileng ya o tla pelo ya ka ha bohloko. Ile la bua ka ntho e ileng a etsa hore ke ipatle ke ipotsa dipotso. Ntate Motaung ha le ne le bua ka tjhelete. Ha le ne le bua ka tjhelete. Ha le ne le bua ka tjhelete. Taba ya lona ya tjhelete ile etsa hore pelo ya ka e rutle. Taba ya lona ya tjhelete ile etsa hore pelo ya ka e tlole. Fela ke kopa ho hlalosa taba tsa ka lengolong lena. Ntate Thuso e re ko bolelle. Nna bonna baka ha ke batle ka tjhelete ya ka. Jo ha engwe ya bobedi ntate nna ha ke tsebe ho shera le motho seo e leng tsaka. Ha o reng jwale ngwaneso? Nna ha ke tsebe ho shera le motho seo e leng saka. Ke hotse ke le jwalo. Ntho ya ka ke ntho ya ka. Hey, what's up, Drum Jolly PKM?
Oh, motle. E ra ntse bua puo tsena ngwaneso. Ke fane ka pina ya IC choir e re. O dinokeng mabopong a dinoka tsa Babilona re ne re dutse re lla batho jwalo ba re emlantšhene ya se Babilona motho motla ko tsamaile nna ka jeno ke tshwere lengolo ebile a le leng lengolo lena a mangata ntate a ke tsebe ho shera le motho nna ke na le mosadi ke a leboa ntate wa ka bothata ba ka ke bono a ke tsebe ya ka ntho ke ya ka le sekolong ke ne ke sa shere le mang kapa mang la ke ne ke fuwe dijo ke tsaka ha ke ne ke sa qeta dijo tsa ka sekolong ke ne ke khutlela le tsona hae lapeng ke ne ke sa fane le ka dijo tsa ka nna Kale ke utlwile ha le ne le bua kwano le ntate Moruti Maine le tshwere taba ya tjhelete gore tjhelete e baka mathata malapeng a mangata le manyalong a mangata gore tjhelete e baka mathata le metseng e mengata
ke a leboa ntate wa ka ha o ngotse lengolo lena mme momamedi yena ka bo yena a ikutlela lona. Ntate Motaung ha ke qala ho sebetsa ke sebeletsa makgowa. Tjhelete nna ke ne ke iphehela yona. Le mme ha ke aka ka mo fa tjhelete hobane nna mme motswadi wa ka o ne a sebetsa, tjhelete ya hae ne le ya hae ya ka ile ya ka. Na tseba ebile ona sa nkope tjhelete ya ka. O ne a sebetsa, o na tla nkopa jwang? O na ja tjhelete ya hae le nna ke je tjhelete ya ka. A etsa seo a se batlang ka tjhelete ya hae le nna ke etsa seo ke se batlang ka tjhelete ya ka. Ntate Motaung ke na le mofumahadi. Ho lokile ngwaneso re ke mabenkeleng ke atla ke batla ho bala lengolo lena motho motle. Ke batla ho le bala hore o utlwe ditaba tsa lona. Ke atla tabeng tse ding tse ngata tseo ke batlang ho di bua ka lengolo lena. Lesedi House Funeral. Ma-Afrika Borwa, nakong ena eo naha ya rona le lefatshe ka kakaretso di wetsweng ke sewa sa coronavirus. Ha re ipaballeng, re duleng ka malapeng, re itlhokomele, re tsebe ho dula re bolokehile. Ngwaneso ye, ha re qobeng ntho e ka etsang hore re iphumane re fumane tshwaetso ena ya corona. Ha re baleheleng ntho tse ka re bakelang mathata. Coronavirus a se papadi. Yabo a se papadi. Netefatsa hore o hlapa matsoho ha o kgafetsa bakeng sa metsotso e 20 ho qoba ho ata ha tshwaetso ena. Hopola, dula o sile sebaka bakeng tsa hao le motho e mong. Ha re mameleng melawana le dipehelo tsa lockdown tse beilweng ke mopresidente wa naha Ntate Ramaphosa mmoho le matona a hae ho lwantsha kokwanahloko ena ya corona. Ha re ipaballeng, re itlhokomeleng. Ntate Breakfast Show, Monday to Friday, 6:30 we are 9 o'clock. Ebala rona thosa le batho kada mantsa o tlela la bohlano jalo ka sa tshilo khaitsedi ya ka o tlosha monate the biggest morning drive ho le Lesedi FM. La o se le baleng tsa dipapadi tlhongwane so ke di tshwere mantsa o fitla la bohlano 6:30 o fitla la 11:30 o seng ke re di a tshesa baba di fresh di boleng di na le ju ayo ba ke monate Breakfast Show mantsa o tlela la bohlano re a baba nta re fimolale topomolale Lesedi FM ke molelo. Dimela lebitso la ka ke Thabo the band of joy moko. Dimediso ke ngwana ke dikele di magesene Lady Soski. A re kopane re bitswa Skip Sa Drive re a kubeletsa afternoon drive. Mamela se titse ke nane o lena mantsa ho fitlela ka la bohlano bekeng bakeng tsa hore boraro le ya botsile. Hala right now. Ngwaneso moreni. Go fa lengolo lena hore o tle ditaba tsa lona. O teng wa ka lapeng. Ha ke a monyalla tjhelete Ntate Motaung. Ke monyalletse lerato. Mme ntate wa ka ho ya ka moo ke leng ka teng. Ha ke batle letho nna ka tjhelete ya ka. Hlomong hona le seo le ka nthusang ka sona. Hlomong hona le seo le ka se buang le nna. Hobane ke hotse jwalo ka ke itlhalositse hore le sekolong sheba mona abuti. Sheba kwano mona ke batla o mmamele ka jeno. Mmamele ka jeno le. Mono mo le nteng ke bophelong a se sekolong wa nkutlwa. Mo ke bophelong a se sekolong jwale sekolong ke sekolong mono ja sekhafatini sa hao ole mona ke bophelong mona na sekolong mo o no phela le motho
na sekolong mo o ne o phela le motho ka tlung e leng wena gore sekolong mo o ne o na le mosadi sekolong ke a o botsa mona ke bophelong ha ona teachere mona ha ona blackboard mona mona ke bophelong jwale mona jwalo ka o hlalosa hore wena ho hang ha o motho ya sherang a ko mmamele ka jeno motswalle wa ka o mmamele hantle ke a o kopa mona ke bophelong a se sekolong mona ke ha hao jwale lapeng ka tlung a se sekolong o no na le bethe sekolong motswalle wa ka o no na le bethe sekolong na bethe ne ile teng ye o neng o e shera le motho na hoba ko wena a hlalosang hore mofumahadi o teng o no na le bethe o no na le phapusi e private sekolong mono thwe ena phapusi ke ya hao e private mme phapusi ena hao e private ho na le motho o e arolanang le e ne ile teng e ne le siyo ho no na le dikobo sekolong o no ya ka dikobo sekolong di ne di le siyo bona ngwana mme ke bua le wena ka jeno le ntate Moruti Maine o tla bua le wena le Maine ka jeno o tla koka le wena ngwanesu ya ko mmamele mona ke bophelong mona hona jwalo so na le mosadi ko wena ya tshonjwalo o no sina matrasi sekolong akere na ho no na le matrasi sekolong na hona le motshwaneng a lola bethe ya hao sekolong hona le motshwaneng a o hlatswetsa sekolong ka utlwa wena o hotse o sa sherong hotse mona o re le sekolong o no ntse o le jwale mona ha ere ko o hlalosetse ka pelenyana ha o sa le sekolong motsongwe ke kopang ho botsa yona motswalle wa ka e ko kopang ho botsa o thabiswa ke eng bophelong ba hao ke ntho e o thabisang bophelong ba hao o thabiswa kore ntho ya hao ke ntho ya hao o thabiswa ke hore tšhelete ya hao ke tšhelete ya hao o thabiswa kore ha o tshwere ntho o ke wa arolelana le manka ke yona ntho e o thabisang bophelong ba hao eo ke ntho e o thabisang haholo yena eo reng ena ha e etsala ho nna ke a thaba o thabiswa ke eng momamedi ke botsa potso ena hobane wa tswa re bophelong ba hao ke kopa o mmamele o mmamedisise mo mmamedi a ratang ke a o kopa ke a o rapela ke kopa o mmamele wa tswa re bophelong ba hao ho sa khathaletse motho wa ntate ho sa khathaletse hore motho wa mme mamela le ha o kena bophelong ba lenyalo kapa o kopana le motho a buisana le wena le bua ditaba tsa lerato le bua ditaba tsa hore le batla o tsebana hore le be metswalle taba tsa o jola e re go jwetse motho ya thabang fela ha tšhelete e le teng baleya motho ya thabang fela a be le khotso ha hona le tšhelete kapa ho ena le botlolo ka pela hae anwa ibe o tla thaba ebe ntho eo ne tla tlisa thabo ho yena motho ya bang le thabo ha utlwisa bohloko motho ya bang le thabo yeo reng ha bua le wena a o telle a o nyatse a o nyenyefatsa se yena a se yena ya thabelang ho bona hlokofetse ya thabelang ho bona go lla ya thabelang ho bona o moqeka
a se yena ke o bolella a se yena ke ka o kile ka ntsha selelekela hore o kgone o nkutlwa hantle ha ele hore o na le motho ya thabang fela tsatsi leo a na le ntšhelete ya thabang fela tsatsi leo a nweleng a bojileng ho sa kgathaletsei ke motho wa mme kapa ke motho wa ntate ha ele hore o na le motho ona jwale ya thabang fela mohlang o mo file tšhelete ya thabang fela mohlang o mo reketseng ho hongwe itseng e be le ona o bona nthabo sefahlong sae a se yena ke a hana nyala ke a hana se yena motho tshwantse a thabe a be le thabo a sena tšhelete kapa ena le yona empa o fumane le motho ya thabileng a be le thabo a badile kapa a sa bala a kene sekolo kapa a sa kena sekolo empa thabo e be teng ka hare ho yena o motho e motle o ngwaneso moreneng a ko shebe hona jwale bophelo ba hao wena ya seng a dula le motho wena ya seng a nyetse le wena a seng a nyetswe a ko shebe dintho tseo ke qetang ho bua ka tsona a ko shebe le ke le itshebe hona jwale le babedi le ke le itekole hore na eno motho o dulang le yena o na thaba fela haholo mohlang o mo fileng tjhelete kapa mohlang o mo tletseng ntho itseng ka o botsa motho o lokela hore a be le thabo a hloka a futsanehile a sena letho a sena dijo a sa tsamaye ka koloi a sena le koloi tshwantse o fumana ena le thabo empa ya thabiswang ke hore o na le koloi ya thabiswang ke hore o tsamaya ka koloi ya thabiswang ke hore o palama koloi o na le hey o tseba hore ke mathata mo Ntate ko botsa potso wena motswalle wa ka ya re ngolletseng lengolo ntse o thabisang ke ha ke shebile kwano ke bana lengolo la hao o thabiswa ke hore ha o shere le mang kapa mang ntweno ya o thabisa ntweno ya o tsikinyetsa ntweno etsa re o ikutlwe hore ke wena thabo ya hao e mane mo reng nna ntho ya ka ke yaka ha ke no e shera le mang e ka ba mosadi e ka ba bana baka ntho ya ka ke yaka e re ke mabenkeleng ke se ke futhumetse butle mabenkele aka a re hanyane ho mphodisa Ma-Afrika Borwa nakong ena eo naha ya rona le lefatshe ka kakaretso di wetsweng ke sewa sa coronavirus ha re ipaballeng re duleng ka malapeng re itlhokomele re tsebe ho dula re bolokehile ngwaneso ye ha re qobeng ntho e ka etsang hore re iphumane re fumane tshwaetso ena ya corona ha re baleheleng ntho tse ka re bakelang mathata coronavirus a se papadi yabo a se papadi netefatsa hore o hlapa matsoho a hao kgafetsa bakeng sa metsotso e 20 ho qoba ho ata ha tshwaetso ena hopola dula o sile sebaka bakeng tsa hao le motho e mong ha re mameleng melawana le dipehelo tsa lockdown tse beilweng ke mopresidente wa naha Ntate Ramaphosa mmoho le matona a hae ho lwantsha kokwanahloko ena ya corona ha re ipaballeng re itlhokomeleng
Monate Breakfast Show, Monday to Friday, 6:30, we are on 9 o'clock. E bana rona thosa le batho kada mantla o tlela la bohlano jalo ka sa chulo khaitsedi yaka o tloja monate the biggest morning drive ho le sedi la o se le baletsa di papadi tlhongwane se ke di tshwere mantla o fitla la bohlano 6:30 o fitla la 11:30 o seng ke re di a tshesa baba di fresh di boleng di na le ju ayo ba ke monate breakfast show mantla o tlela la bohlano re a baba nta re fimolane topo molane Lesedi FM ke molelwa Dumelang lebitso la ka ke Thabo the bundle of joy moko Dumedisa ke ngwana ke dikele di magesene Lady Soski a re kopane re bitswa Skip Sa Drive re a kubeletsa afternoon drive mamela se tije ke nane o lena mantsa ho fitlela ka la bohlano bekeng bakeng tsa hore boraro le ya botshile hala right now inside Pagati I am Wellness Lesedi FM ke molelwa Mameli wa tshebeletso ya Lesedi FM ke Squeeze Bell ngwana bo Regina Bell khaitsedi ya Petila Bell kopana le nna moqobelo o molong le sonta se se seng o ke ya loelo hata di ansa o tloka ka ora le shimele metsimedi mosiaro fitela ka ora ya bravo ya dansa data ya kwana ho monate fela sonta re ketlile mmino go monate ebile kana le kgetho ya hao jalo ka mamedi wa tshebeletso ya Lesedi mo re bapala mpila tse hlano tso di data jole se fete ke tsa molemo se fete ho ha mamela tshebeletso ya Lesedi FM le Squeeze Bell ka po ngwana Lesedi le nnaneo le leholo le ikgethang la Makgulong A Matala ke tshwere lengolo la Ntate kwano mona me re bua lona hona le leng leo re tla ya ho lona ke mangolo a mararo kaofela Ntate wa ka ke ne ke batla o tseba hore na se etsang hore pelo ya hao e be hantle ke eng jwale he mamela hore nna ke reng ke tlo Ntate Moruti Maine ha ke tloa mona ke tlo ya ho Moruti Lefu Maine a ko mamele nna ke reng ke re ho wena ka jeno lena tlosa phumula sena se o etsang hore o be le boikgantsho ka tsona tsa hore wena ha o shere tlosa ntho e moeng wa hao ke ntlha ya pele eo tlosa ho thabiswa ke taba ya hore saka ke saka o na le mosadi hona jwale sekolong o ne o sena mosadi haeba wena no tsamaya sekolong mono so o na le mosadi tjhe ke re amen hobane taba ya hao o e beile le hodima hore sekolong no hlatswetswa wena sekolong mo no na le bethe wena sekolong no na le mosamo wena sekolong Ntate jwale o kene bophelong mona ke bophelong mona o kene bophelong jwale ka ke bua le wena hona jwale o bophelong o phela le motho o phela le ngwana motho jalo ka o kopa re tle re thuse ka jeno nna ke le Thuso Motaung kopo ya ka ke ena ke re ho wena a ko phumula tlosa taba ya o ikgantsha ka hore wena ha o shere o tla kgona ho phela hantle le mosadi ke ka ho le qabanang le sa utlwaneng ke ka ho sena khotso ho sena thabo ka tlung ke ntho yena yeo na le yona o e jereng wena ha o na le mosadi ya fanang tshwantse be le lahla la tsebana le pele le kopano nna mohatsaka ha le teng mohatsaka ha kaika le ba habo ba o ya fana ke motho o tla ba fa e phofunyana ha batho ba itseng ba na le mathata mosadi ya ka o tla nka dintho a tsamaye a ilo thusa mane jwalo mosadi ya ka ke motho jwalo tjena o shabe dintho tse ka reng tseo nakong o bophelong bao o ka qabana wa ba wa tswa ha hao ka tlung ka taba ya hobane o nkile mokitse wena o thabiswa ke hape o tseba eng ka mofumadi wa hao le yena o tseba eng ka wena
ha ke sheba lengolo la hao fatshe mona ha ntse ke ya le lona o re mosadi wa hao letso la hae le le bo ke tla be jalo bone ngotse ka sekgowa kore le bobebe o na le letso le fanang kore le ba habo ha ba le teng o a ntsha ka mane ka rakeng a ba fe le bana ba bo ha ba le teng bo itseng o tla bula ka mane ka fridging a ntshe nama a ba fe mentho eno e otla pelo hobane tšhelete ke ya hao. Ere motsotsong wa jwale ke bitse ntate Moruti Maine e re ke hlenne ke ikatametse ho wena ntate wa ka ke a bona tsohle di se di lokile tsohle di tsamaya hantle le wena ho marangrang mona a Lesedi FM re tla khona ho bua le wena Mofokeng khotso dumela ntate. Ka leboa Mofokeng wa ka ho seng ha letsatsi lena re tshwere lengolo le tswang ho monnenwa mona fatshe ha ipitsa ka lebitso o ipitsa David o re ke Dafita. Go fa sebaka ntate ho raka leshome mosebetsi kwa hao nna ke se ke buile le yena hore ke di fidi ntho tseo ke kopang o ratla di etse bophelong ba hae a tla tsebe hore a be le moya wa ho fana a tla tseba hore a be le moya wa ho arolelana le mosadi eno a phelang le yena mo le bana ba hae. Ntate Motaung ere le nna ha ke nyolo a seng mona mo re tshwaraneng le taba e kgolo mo monna ya bitswang David kapa Dafita. Amen. A re ngolletse lengolo lena o utlwa hore pelo ya hae e bohloko. Motaung o utlwa hore Dafita a re ngolla fela empa Dafita ke monna ya nang le matshwenyego. Oh yes. Jwale ntate Motaung ha ntse re batla bohloko ba Dafita na bo hokae. Ah! Fumana hore bohloko ba monna ena ke hore tsela eo a hotseng ka yona e hahlanela tsela ya hae ya bophelo ba lenyalo. Hey! Dafita ntate Motaung dumellana le nna hoseng hona dintho tsa di buileng ke le Moruti ke le tjena ke ile ka sekolo. Ka re Dafita ha kwa tjena a re nna tjhelete ya ka ke ya ka dintho tsa ka ke tsa ka. Dafita o bua mantswe yana ntate Motaung hore le sekolong o na sa arolelane dijo tsa hae le bana ba Ho hang o tjho jwalo lengolong la hae. o re career hae ne le career hae. Amen. Sa dumelle le tsola mang kapa mang hore le kene sejaneng kapo le kene morifing wa hae. Jwale ntate Motaung ke kopa re ke re shebe Dafita hobane o buile taba e kgapolotsi ya hore nna le wena le re tlo tla ya ho yona le hana sa ka re bolela hore a ke di lo sheba ntate Motaung mene ya buketso ya kgolo ya hae. Yo! Dafita kgolong ya hae o hotse le ngwana ikwallang ka dintho. Ntate Motaung ne ke lentswe leo ke le admang inkomita yodwa yena o hotse a le jwalo hotse a le jwalo a bapala ka ntho tsa hae a le mong a sa kadime mang kapa mang dintho tsa hae e le tsa hae ntho mo le nngwe eo e leng ya hae ke ya hae. Yes. Jwale bothata bo tloha mona ntate Motaung kgolo eo Dafita hotseng ka yona. Hey! Jwale e ama leeto la hae la lenyalo e ama leeto la hae leo e mong wa di-psychologists e le Erickson hore ke leeto la intimacy e ama karolo eno ka tsela e le bohloko haholo. Dafita jwale o sa a re bolella hore yena le sekolong ntate Motaung jwale
Amen. Yes. Ah. Ntate Moruti Maine o baleile ke sa utlwa motsotsong wa hona jwale mo mamedi re tla ne re re kopanele Moruti Maine hantle fela metsotso ke ena le sekoto ka morao horwa ya leshome Ntate Moruti Maine o khawa mane mo aneng are monnenwa tafita ha utlwisisi dihla tse wa leng ho tsona o ile ba sehleng sa hore e be ngwana re tlo kopana le yena hona jwale motho motho o se ke wa khatatseha re tla be re na le yena a ka hlalosa ditaba tsena mondeno o re ngolletse ebile mangolo ke a mararo a holo a buang ka tšhelete mofokeng ha ke bele hape ko fe sebaka Ntate Motaung Dafita ha utlwisisi amen ha utlwisisi yes sa le sehleng se setjha empa o nahana hore o ntse le sehleng tsamao ba mme Ntate Motaung taba ena ya hae a se taba ka bo e re bonang ho Dafita empa neng e etsahala metseng e mengata mme ke taba eo tlisang bohloko haholo hore monna ya nang le lelapa ebe ka jeno lena hore le sekolong nna ne ke etsa tjena botsoki ena Dafita e robotsiseng yona lenaneo la Makgulong o thabiswa ke Dafita re bolelle hore na o thabiswa ke Ntate Motaung o totobetse hore Dafita o thabiswa ke hore o batla dintho tsa hae betsa hae o thabiswa ke hore a je a le moo o thabiswa ke hore a ikwalle ka dintho e le yena a nnotshi ya leng pele hae a ska fumana letho empa hoseng ha ka jeno re tlise karabo ho yena re tlise tharollo ho yena Ntate Motaung tumella hoseng hona ke mpe ke bue jwalo ka mofilosofara amen amen ke bue mantswe ana ke re bophelo bo sa arolelwaneng ke bophelo bo fedileng ke kopa ke phethe mantswe ana hape Ntate Motaung hore a tla tsebe ho bula hantle bophelo bo sa arolelwaneng yes ke bophelo bo fedileng Dafita hantle ke bophelo bo eme Ntate Motaung ke a tseba hore nkile ka ba e mong wa baithuti ba mehleng mme nkile ka hlodisa ho sheba karolwana ena kapo thuto ena ke santsha ke le dilemong tsane tseo ke ne ke le dikolong tse phahameng tseo ke secondary ke le ka etsa karolwana ena bitswa geography ke ya hopola dinakong tsena ne re etsa difomo mane ha ne ke etsa form 2 mme ha ke ntse ke sheba Ntate Motaung ke sheba mawatle yana ka fihlela lewatle lena le bitswang Dead Sea lewatle lena le bitswang Dead Sea le ka maka tsa tjena ha o le shebile Ntate Moruti Maine lewatle le bitswang Dead Sea mme Ntate Motaung lewatle le la bohloko ba lona ke lena le hoja le fumana metsi a tswang dinokeng a phallang lewatle lena Ntate Motaung lena le mokgwa wa hore ha le batle ka metsi a lona ke ka ho le lewatle lena le ho ke Dead Sea ka re ka Ntate Motaung ho itoloka ka botlolo ka direct translation rare ke lewatle le ishelletseng a go tshware hona temo Ntate Maine, re tshware mo
Ntate Maine o mora Maine o thando luka baba le julile vele swaske. Ntate Motaung ke rata pina ena ka pelo ya ka kaofela. Ai re uthando luka baba. Lunjengolwandle. Awusuka. Lubanzi julile. Ya. Luyafeka yini bo? Ya. Ntate Motaung e re o seng hona re shebane le yena monna eno ya bitswanga fita. Ha o qetela ntate ha re lokisa thapo tsa rona kwano o itse o tshwana le lewatle lena le bitswang ka hore ke lewatle le shweleng. Ntate Motaung lewatle le hanang ka dintho tsa lona. Hallelujah. Lewatle le leng jwalo fela. Batho le batla go amohela fela. Maine empa ntho e susitseng ke Dafita ya semana le molekane. Oh yes. Ntate Motaung Dafita ya sena kene se setjha. Jale ke le se setjha Dafita hore nna nke ka monneha letho. Manke ke ka mo fa letho a ke mo nyalla tjhelete ke mo nyalletse lerato. Maine he bathong ya fita eno Ntate Motaung wa go utlwe dintho tseo a itshireletsang ka tsona. Ntate Motaung re ka kena ka hare ho metse le metsana e re mametse moseng hona le bohloko bona ba hore hona le ya ikwalletseng ka tjhelete. Maine Yole o maka samana mo mameri tumelle ke ne ke khutshela morao hanyane hare hana le sekolo. Nana sekolo ona ya captain sa haya le mo. Ntate Motaung re re arabele monna enwa ka kokolo o jale re kwelle ona re ntse re wa ka Thuso ka makapa. Araba hle Moruti nako e tloa e fela re so mo fese wa re kupileng sona hore o kopa re mo ntshentong yena. Ntate Motaung buka ke ya pele ya Bakorinthe. Buka ke ya pele ya Bakorinthe. Re tlosa ya makgaolong ya 13. 1 Bakorinthe, 1 Corinthians, chapter 13. Kongoletse ke monna ya buang jalo ka ngwana. Hallelujah. Kongoletse ke ntate ya sale lenyalong e ka ngontsa ai mona menwana. Chapter 13. Chapter 13. Ya Moruti wa temana re ema temaneng ya 11. re temaneng ya boleshome le motso le mong mo mamedi ha re ya ho Bakorinthe re lo ema temaneng ya boleshome le motso o le mong. Ha ke ne ke le ngwana ke ne ke hopola jwalo ka ngwana ke ne ke lekanya jwalo ka ngwana mohla ke fetwile monna ke lahlile tsa bongwana. Ntate Motaung ha re a ngolla bebele seng hona. Maine o etsang jwalo? Ha re a ngolla yona Paulus hore ha ke ne ke le ngwana. Ke ne ke bua jwalo ka ngwana. Ke ne ke hopola jwalo ka ngwana. Ke ne ke lekanya jwalo ka ngwana. Hore mohla ke fetile monna hore ke lahlile tsa bongwana. Dafita re a araba seng hona. Ntho ka ithusang yona ke hore o lahletsa bongwana. O lahle dintho tseo ile wa hola di etsahala ho wena. Di lahle le ka thoko. Di phumule di shakole. Ya o kopa monna Dafita Moruti o bua le wena. Ke a tseba o ka nna ha ba thatanyana empa di phumule. Di tlose Dafita hobane utlwa Paulus ha bua re nkile ka ba ngwana ne ke bua jwalo. Dafita re ha ke hane nkile ka ba ngwana ne ke hopola jwalo. Ha ke hane nkile ka ba ngwana ne ke lekanya jwalo ke re ntho le nngwe ke ya. Hallelujah. Dafita re ha ke ne ke le ngwana hore ke ne ke le Ntate Motaung Paulus ya bua re ha ke ne ke le ngwana hore ke ne ke le selfish ntho le nngwe ne le yaka. Ne ke sa batho lo adimana ka dintho tsaka ne ke sa batho aromelana dintho tsaka ntho le nngwe ne le yaka. Ntate Motaung a kere kene ka hare ho metse ya rona.
o tla utlwa go na le seboko se reng le motho e bang a meka tšhelete e motho a kwaralla ka tšhelete ntate Motaung ke sebedisa puo ya lekeišeneng e a kwaralla ka tšhelete motho a kwaralla ka tšhelete ka thuka mona ke mathata ga o na le bephere robalang go yona empa le motho o kwetsile tšhelete o e tlamme thekeng go yena ntate Motaung ba teng batho ba jalo ba sa batle letho ka tšhelete ntate Moruti Maine e mong yena a ba re nna ke a banka le kgaleng ke ka reka dintho ka sekoloto ke tla di reka mohlang tšhelete e se e lekane di tsamaye dilemo tšhelete e hane o fihla mo a batlang o re fihle teng tswela pele ntate jale ntate Motaung bothata ke bona ke ba gore yena o bona e kare ha a reka ka mekoloto o kena ka hara dikoloto a ke karolo ya bophelo ya gore o kgone go ya pele bane ga o hloka ba go lekana ntate Motaung momamedi a re utlweseng a re utlwehle ga re bue ka gore o tshwanetse o ikame ka mekoloto tšhe empa le ntho e re buang gore o tshwanetse o itekanye mosikago amen jale sale a re o tla loka o ntsa bokeletsa jalo ga soka a fitlha bophelo bona bo ntse bo ya pele le theko ntse phama le ka jeno ntsa bokeletsa banka le ka jeno le ena o ntsa e leng ga e le nngwe ntate Motaung lebaka ke lena ke la gore ke ntse ke gopola jalo ka ngwana jale bothata ke gore o batlang ka gare go lerato gobane lerato ga o kana o kena ka gare go lona ke taba ya karolelano pelo ya gago e ya kankgane e kankgane e tlhaka mona bua ke ka gore ba nnama e le nngwe ntate Motaung bua hle Moruti bothata ba ka ke bona ke gore o batla o fumana meropotso Moruti Maine ye makantle bua jole di a fita wa mmeka sa gobane ke bona di a fita le ka tlase ka kwana ntate Motaung ka kitcheneng le ka kitcheneng da fita o batla go ja da fita o ja eng ka kitcheneng da eng kitcheneng o phehelwa kae kitcheneng gobane wena ntho ya gago ke ya gago ntate Motaung da fita kare go na le dintho tsa sa di utlwisiseng sengona ntate Motaung ke a leka go ikokobetsananeng la Makgulong sengona ke leka o gata gantle le ka o hata hantle gore da fita a sa kgone go utlwisisa gore na bophelo bo tsamaya jang a kore ntate Motaung seng ga ka jeno lena nke ke sapanye fela matlho wa ka le dintho ke re eme bukeng ya pele go Bakorinthe a ko e tshwara ona teng mono ntate Moruti a o ema jwalo e ka re no tshwantse o tseba gore re tlo ya go bo rrakgwebo gonna jwale e re fete ka bo rrakgwebo maAfrika Borwa nakong ena eo naha ya rona le lefatshe ka kakaretso di wetsweng ke sewa sa coronavirus ha re ipaballeng re duleng ka malapeng re itlhokomele re tsebe o dula re bolokehile ngwaneso ye ha re qobeng ntho e ka etsang gore re iphumane re fumane tshwaetso ena ya corona ha re baleheleng ntho tse ka re bakelang mathata coronavirus a se papadi yabo a se papadi netefatsa hore o hlapa matsoho a hao kgafetsa bakeng sa metsotso e 20 ho qoba ho ata ha tshwaetso ena hopola dula o sile sebaka bakeng tsa hao le motho e mong ha re mameleng melawana le dipehelo tsa lockdown tse beilweng ke moporesidente wa naha Ntate Ramaphosa mmoho le matona a hae ho lwantsha kokwanahloko ena ya corona ha re ipaballeng re itlhokomeleng Moruti Breakfast Show, Monday to Friday, 6:30 ho ya ho 9 o'clock. e bana rona thosa le batho kada mantsa o tlela la bohlano jalo ka sa tshilo khaitsedi aka o tlo ja Monate the biggest morning drive ho le sedi la o se le ba le tsa dipapadi tlhongwane so ke di tshwere manta o fitla la bohlano 6:30 o fitla la 11:30 o seng ke re di a tshesa baba di fresh di boleng di na le ju ayo ba ke Monate Breakfast Show mantsa o tlela la bohlano re a baba nda re fimolale topo molale le sedi FM ke molelwa
Dumelang lebitso la ka ke Thabo, the bundle of joy Mokodi. Dumedisa ke ngwana ha ke dikele dibakesene Lady Soski. A re kopane re bitswa Skimsa Drive, re a kubeletsa afternoon drive. Mamela se titi ke nane o lena mantsa ho fitlela ka la bohlano bekeng bakeng tsa hore e boraro le ya botshile. Hala right now. Inside Phakathi I am witness. Lesedi FM ke molelwa. Mamedi wa tshebeletso ya Lesedi FM ke Squeeze Bell ngwana borajina Bell khaetsedi ya Petila Bell kopana le nna maqobolo o molong le sonta se se seng o ke alwelo hatta di ansa o tloka ora le shimele metsumedi mosiaro fitela ka ora ya bravo ya dansa tete ya kwala ho monate fela sonta re ketlile mmino go monate ebile kana le kgetho ya hao jwala ka mamedi wa tshebeletso ya Lesedi mo re bapala mpila tse hlano tseo di ratang jwale se fete iketsa molemo se fete ho hang mamela tshebeletso ya Lesedi FM le Squeeze Bell ka po ngwana Lesedi FM ke Moruti Maine Ntate Motaung re ntse re thewa le lona re ya kwala monnenwa Tafita re mo bontshitse ra ba ra mofa le watlelane le re reng ke le watlele shwileng gore a ske a tshwana le lona le batlang o amohela metsi ana fela empa lona ha le batle letho ha le batlo fana le ka metsi a Ntate Motaung re hantse re bua le yena re bolelle da fita hore ka ha lenyalo Ntate Motaung ke popa ke be mokwetlisi wa bolo ke neka ka ha lenyalo ho jwalo ha ona ntho reng ke hao re nama ele nngwe ke ya rona amen ha ona ntho e leng ya hao dintho tsena ke dintho tsa rona le yona tšhelete eo ke ya rona koloi eo ke ya rona ntlo eo ke ya rona ntho ena ke metameka nke be mokwetlisi wa bolo ntumelle Ntate Motaung sena ka jeno ke tlotse dintho o analog ke mpe ke di sutumeletse o digital re eme bukeng ya pele o ba Korinthe kgaolo ke ya bosupa kgaolo ya bosupa ha re teng mono ho ba Korinthe mme ha re kgaolo ya bosupa Ntate Motaung a ke re kale temaneng ya boraro tlo bona ntho ena ke mekaneka ya boraro ha ke re shebehe kgaolo ya boraro monna a ne mosadi seo e leng tshwana mosadi a etse jwalo ho monna wa hae monna ne mosadi seo e leng tshwanelo ha ke mosadi a etse jwalo ho monna wa hae Ntate Motaung ke neka sheba temana ya bone ha ke tsebe bana ba ka ikopa hore ba ntse ba kwalle ka tlung Ntate Motaung temana bone se bua mantswe ana ha re bala bebele ya modimo e re mmele wa mosadi ha o pusong ya hae o mpa o le pusong ya monna le mmele wa monna o pusong ya hae o mpa o le pusong ya mosadi jale Ntate Motaung ya fita hare dintho ke tsa hae mpa le mmele o tswa hae Ntate mmele ntshwarele ke ka ho re buile le yena rare o lokela gore jwale ha re khutlela morao ba Korinthe mane hore a fetwe ha e sa le ngwana ha yo sekolong hona jwale o bophilong hona jwale o dula le ngwana motho hona jwale ngwana eno wa motho wa dula nena o saibila ina le ngwana mono wa hae Tafita mamela hantle Tafita monna iso re bue le wena hle monna iso re bua le wena la hlatsa ngwana haleluya ke nnete ha o no le ngwana ho no le jwale mpa jwale ha o sa le ngwana dintho tseo reng ke tsa hao ha se tsa hao ke tsa lona amen Ntate Motaung a ko bue le yena Tafita 99 ke sebedisa puo Ntate Motaung ya locationeng mo ekelesia 99 re lokela re bue le yena ntate wa ka re bue le yena 99 ka mo ekelesia chapter 9 verse 9 ha re ho mo ekelesia 9 verse 9 a ko ngole fatse wena ngwaneso e jwale ntate Maine ha re ya qeta mangolo ne re tshwere lena la Tafita e re reng ke mo ekelesia 9 verse 9 e ngole fatse mo mamedi a ratehanga
hobane jwale re araba lengolo la moneno a kopang thuso ya hanelang mosadi wa hae ka tšhelete ya sokodisa momamedi o ska wa re bua ka bontate fela lengolo lena leo ke le fumaneng le ngotswe ke motho wa ntate a re romella lona ka fax a re ye 99 phela ha monate le mosadi yo mo ratang ka ditshutsohle tsa bophelo ba hao ba le fela bo o neileng bona tlasa letsatsi ka matsatsi ya hao a semakae e tswe le kabelo ya hao bophelong le mokgathaleng wohle wa hao o kgathaditseng ka ona tlasa letsatsi ke yo Moruti Maine ke ba di Ntate Motaung Bibele bua mantsiana re ho 99 re phela ha monate a go phela ha monate le ya utshinwa phela ha monate le mmeno o sena le ngwana le yena o kwetlile tšhelete ngwana ana Ntate Motaung le malaria na tswa le jwate phela ha monate phela ha monate mmeno hana le dintho tse itlhotsang gore e re ha saya ikepeventile phela ha monate le phela ha monate e tshojalo Bibele Moekelesia 9 verse 9 phela ha monate le mosadi enwa yo mo ratang Ntate Motaung re wa bo tshaba ha hore e re phela ha monate le yena a go thabitse pelo ya hae ha mai ya phela thaba Impa tshwanetse mama ina thabe ka tlung ka mona amen re go bolela thabo ya nnete ke thabo e re arolelana amen Impa thabo ya sao arolelana Ntate Motaung o tseba ha se thabo e tshetseng ke a tseba ke bua jalo ka mo philosopher o sona Impa ntse go patse dimelle nna nna Makgulong ke shebile nako me le hona teng da fita re buile mantsiana ho yena ra re da fita o kete wa bangwana tshwanetse o tlohella sa bangwana bona o mo phela jalo ka ngwana Impa jwale da fita ya bobedi re kopa o thusitse disa hore bophelo bona le dikatse fapaneng amen o sone se sensa mmele Ntate se sensa lenyalo mme se sena se re wena o nama yaka nna le wena re nama ile nngwe jwale Ntate Motaung re keke ra ba nama ile nngwe tšheleteng be re sa be nama ile nngwe re keke ra ba nama ile nngwe ntlhoši Ntate Motaung thete ntho tse tshwarang ha re nama ile nngwe o na le bana ba batho ba utlwang bohloko hobane o na le ya re lena ke ya hae bohloko be re bona Ntate Motaung ke shebile nako me leng hona teng o re tshwere ntate bohloko be re mona mo e leng gore hona le ya sebetsa ke mong ha sebetse mo teng a icon o tlo utlwe bohloko bo ba mona e ba bohloko bo jwang ye mong a sebetsa ye mong a sa sebetse Moruti Maine kwana lenaneo la Makgulong Ntate Motaung bukeng ya diphofo ya kgaolo ke ya bohlano ke maneng ya 18 ke utlwa mantswe yana a Solomon a re sediba sa hao se ke se kgonolofale o thabele mosadi wa botjha ba hao ya ratehang jalo ka kgama ya kgatlhegang jalo ka tshepe bua mantswe yana Solomon hore mosadi wa botjha ba hao a ke a thabe Ntate ka lebitso la Morena Jesu a ko thuse bokgonatha o ba selfish hape Ntate ho rona re tsebe hore lenyalo ke kopanelo lenyalo re nama ile nngwe mme bophelo bo Ntate thabo ya teng e sa arolelaneng ke bophelo bo phedileng re thuse ho sengwana re lahletse bongwana mme re etsetsa dihla tse nepahetseng ka lebitso la Morena Jesu re a leboha Ntate amen re leboha Ntate Moruti Maine momamedi ke mo re fellang teng ka lenaneo lena le matla la Makgulong A Matala a ptita fita re a leboha ka lengolo la hao mme o santsane o setse mangolo a manga mabedi a mararo a o keneng ke lokela ho a bala ka jeno ke tla bala nakong e tlang Moruti Majwe ke yona o sale teng ke ena Maafrika Borwa nakong ena eo naha ya rona le lefatshe ka kakaretso di wetsweng ke sewa sa coronavirus ha re ipaballeng re duleng ka malapeng re itlhokomele re tsebe ho dula re bolokehile ngwaneso ye ha re qobeng ntho e ka etsang hore re iphumane re fumane tshwaetso ena ya corona ha re baleheleng ntho tse ka re bakelang mathata coronavirus a se papadi
yabo a se papadi. netefatsa hore o hlapa matsoho a hao kgafetsa bakeng sa metsotso e 20 ho qoba ata ha tshwaetso ena. Hopola, dula o siile sebaka pakeng tsa hao le motho e mong. Ha re mameleng melawana le dipehelo tsa lockdown tse beilweng ke moporesidente wa naha Ntate Ramaphosa mmoho le matona a hae ho lwantsha kokwanahloko ena ya corona. Ha re ipaballeng, re itlhokomeleng. Moruti Breakfast Show, Monday to Friday, 6:30, we are 9 o'clock. Ebala rona Thuso le batho kada mantla o tlela la bohlano jalo ka sa tshilo khaitsedi aka o tosha Monate the biggest morning drive ho lesedi FM. La o se le baletsa di papadi ngwaneso ke di tshwere manta o fitla la bohlano 6:30 o fitla la 11:30 o seng ke re di a tshesa baba di fresh di boleng di na le ju ayo ba ke Monate Breakfast Show mantla o tlela la bohlano re a baba nta rifi molale topo molale Lesedi FM ke molelwa. Dumelang lebitso la ka ke Thabo the bundle of joy moko. Dumedisa ke ngwana ha ke dikele di bakesene Lady Soski. A re kopane re bitso Skim Sa Drive re a kubeletsa afternoon drive. Mamela se titse ke nane o lena mantsa ho fitlela ka la bohlano bekeng bakeng tsa hore morao le a botshile. Hala right